kopi. Sebenarnya kopi. Dapat tuh orang. Bocah kenapa itu ya? Sadar. Tang satu. Ini sutang bayi ji. Udah masuk, udah mulai deui. Udah. Curang bener mainnya. Ampun. Dah, keluar dah. Dah jadi. Pak. Sadar ya. Aduh. Dengan warga ibu kudu tadi. Entah lontong. Utang lu. Utang kumaha? Teh nyipol. Nyipol di mana ti dieu? Sesuai perjanjian ini muka lu. Bunga. Ih, curang coret bener. bae. Gerebek. Ampun. Tuh. Ya pernah lompatan gitu. Nah ya. Kasih ngerti aing ngomongna. Awas. Ulah. Kunan sia. Ulah anjing minuman bebek bajri. Desah kajen yeuh mun sia maksa mah. Minum bae. Saya kemana heula? Dari kemana heula? Ini balik. Ini kemana heula? Pensang geus dibere aing malah diusir. Can kemana? Itu jelas. Namun tuh budak aneh aing mah. Baik. Main bodohan doang. Culun. Amcannya. Ayo, tutup kopi ya. Lawan dia tuh. Gawe. Buatin coba. Lumayan. Pura-pura gago menang es ya. Lumayan. Duh, awas. Kebenaran tak? Belum melewat dari timur. Minuman dia mah. Kamu sia. Kadi jangan ya. Sia, jelema jago apa kumaci ya teh bisa ngomong tuh. Udah. Coba pisan. Bisa kunaon? Udah. Bisa. Sampai ada tuh, coba cinta. Bukan kusian, tete.
Gurat tuh begitu. Ah. Udi. Langan lumayan. Jurat. Lumayan sih. Tiga kopi serenceng. Coba dulu. Lumayan ya, aing menang cair. sia-sia doang. Kajelah teu menang kopi ge, menang Ih. cair lumayan. Bagus amat ieu. Emas imah. Jual duit. jual ke warto. Lumayan, Cak. Menang rokok 2 bungkus. Ayo. Dap, kumaha ye, warung geus tutup. Beli kopi ka mana? Sia tadi lena ieu lah ka warto. Meuli Ih, males aing jauh. Bobo ka warto, ih aing mah. dengan sepeda tuh naon ke? Sepeda saha? Naon ke? Jang meuli. Udah, saya ngadengnya teu cari. Ibu teh. Ambulan apa ceurik? Ceurik teh mah. Ibu. Saha dap? Itu nyawa nih. Aneh kamu suara Woi, PA. Ih, blow on bener saya tak? nyawa. Sabar dap. Ayo, budak kunaon? Budak teu jelas. Dap, itu mah kunaon? Kabadi meureun. Si kunaon? Ih, aneh. Ih, Kan ganggu dah. anak teh mah. Kunaon? Dah. Masih ngerti. Henteu buka aing leupeun bahasanya ana be. Ih, Lu geus jelema PA. Supan simet. Simet naon? Simet kita teh anu ieu si luar. Wah. Bayar si budak. Jemnah anceleng. Jemenang anceleng. Bawa balik dulu lah. Balik balik. Sudah lah. Ayo balik Balik balik. sana. Coba balik ayo. Ayo. Iya. Ulah. Itu bisa ngomong dah. Ih, sing bener sia. Contoh. Ih, aneh. Jelas si budak. Arwah. Si kunaon? Alah. Aing kapalingan jam ye. Dirampas ku Ngomong Tejot atuh. jeung Gayung. Di mana? Cenah di ditu. Bengkel elai. Tuh. Aing mah kesel biasa. Tangkeun yuk dek wung. Mah dap. Empat ayo. Atuh nun ge mah ayo lah. Ayo arateun leungeun ya. Oh, Ayo teh. kembang. Di ditu ieu tuh bengkel elai keneh. Mas ayo. Mana? Wah. Resa itu yang kerok mah gue. Woi. Naon dia? Woi. Sia. Malakan batur. Malak naon ai? Ih. Si bener sia. Oh, ini budak putih ya. Ada beungeut ngelereng aon sih?
Pan ya, aja kan gelut ya. Gelut ya. Naon sih ledik? Buset, kau bacot, tayo lah. Pan siya maju kaing. Pan siya nih ya kaing. Kumaha urusannya ya. Sebelah gitu. Naon emang. Nah, tapi ya. Setang. Ajar bela geus. Ih, godong lo ajar bae. Jangan setiluan pan. Aiman. Ih, sama tuh nyahunnya mah anak bawang. Ayo dong. Ayo. Ayo. Aing sia. Ayo, Dap. Ayo. Bosiun. Ayo, olahraga ya. Aduh. Alah aing. Bohong bener. Beri. Ayolah. Yuk, gerak lawan, Dap. Menang sia. Bohong bener ele. Puas aing berat jadi itu. Lawan saja Emang gede. Ayo. Eta banget gitu sih. Gerak. Ulah sok laju ka banget bae. Jot. Menang kenjot. Jadi bener. Salah eta hiji sia. Dua ele berarti. Si jeng dua. Sia ele. Pasti tengah dukung aing dah. Atuh eta kan hiji jeung dua. Gedean dua. Dua si jeng. Geus hajar Jot. Mampus lo. Atuh ieu manu benang beak. Kumaha da? Geus geura mau dulu. Kajeun. Eta kunaon eta ai. Kumaha da? Ayo terus. Gerandang. Kumaha, Bro? Ayo Jot, lawan. lawan. Gerak. Pasti menang saja. Ada doangan. Menang Jot. Hajar Jot. Manusia doang pemawat Bro. Hajar Dong. Ayo. Batu kena di bae. Siap lah di dinya tuh. Pindah. Wah, aing mah Pindah. mah boa. Coba di damage di. Sekali di. Ayo. Tadi. Eleh gara dap ada bos. Coba. Batu lagi. Kena di bae. Begitu jadi gitu. Aisyah. Kumaha eta dap? Mending kabur Jot yuk. Kamu